Prve godine, od kako je osnovano sportsko društvo, su bile, da kažem, dosta mukotrpne. Finansije su bile skučene jer trebalo je dokazati da mi zaslužujemo da budemo finansirani od strane uprave, a i od stalih privrednih društava. Kako su krenuli rezultati, ljudi su vidjeli potencijal koji ima sportsko društvo i počeli sve više i više da nas podržavaju i samim tim da kako organizaciono, tako i među studentima raste ugled našeg sportskog društva. Što se tiče budućnosti Ekomena u sklopu ekonomskog fakulteta, ekonomskim terminom taj dijagram ide na gore, tako da očekujemo da će i sva ostala dešavanja koja bude organizovao ekonomski fakultet zajedno sa sportskim društvom Ekomen biti propraćena kako medijski, tako i studenata u što većem broju.